Raskrinkamo jedan gljivarski polumit, kako god. Mnogi ljudi koji se bave truležnicama znaju već izrezanje koriste kad god vide nešto. Ne znam šta je viču, čaga, 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 zašto? Ljudi su čuli za čagu, ne razumiju se, ali čuli su, kažu, jako lekovito, ovo ono, da su vidjeli preparat koji košta Boga oca. I sve im se svugdje uviđa. Ali šta? Čaga ili Inonotus oblikus raste na brezi. Može na drugim ličarima, jako retko. U Srbiji znam da je potvrđeno da ima na Vlasinskom jezeru, sem toliko lokaliteta ne znam ni jedan u Srbiji gde se javlja. Ali, evo, kako ona izgleda. Slično ovako. Samo što na brezi. I kad se presječe vidjelo bi se. A ovo je, kao što i laici znaju, nije breza. Nego je šta? Kitnjak. I sad mi ovo zovemo, kako bi ovo rekli, rak rana. Ili rak kitnjaka. Da li konkretno u ovom slučaju krivac gljiva ili bakterija, ne mogu znati. Prvo sam mislio da je možda čak i neko mehaničko oštećenje, ali ovdje se vidi da nije to u pitanju, ovdje je nešto drugo u pitanju. Šta tačno, nisam siguran. Bakterije, Agrobacterium tumefaciens radi slične stvari, ali uopšte ne mora znači da je ona možda čak i neka gljiva. Nikosfera Caryophyllacearum, veštići metle na jeli, može napraviti sličnu stvar. Ili ova Taphina carpini, Taphina carpini, slična stvar posle veštićih metla može nastati na grabu. A koja gljiva tačno zaslužena ovdje, kao što vidite ovdje nema izbojaka, znači nisu veštiće metle, nego klasičan, to Englezi zovu burl, tako čini mi se, burl se piše. Kad nađu veliki košta, vidite, to bi bacili šporet. Kad nađu veliki ovakav košta, Boga oca. Zašto? Kad se presječe može napravi razni predmeti ukrasni, zato što ima lepu strukturu. Tako. I evo, rekao sam šta vredi. Pa vi pamet u glavu i ako slučajno uvatim da ste krali šumu i to još da ako se sekli tako kako ne treba, pa ja nađem to i vidim da je nešto uništeno, najebali ste, naći vas. Samo pošteno, bre, korektno i sve može. To je to. Rast, kitnjak, obole od raka. Ne spitamo mnogo ovo. Tako. Vidimo se.